Ақыллы қыз. Бір ханның оғлы өзіне қыз қыдырып yolға чыға. Bir çok şehir ve koylarını keçken son küçücük bir evinin aldında ağaç parlap oturgan bir kızını rast ketiri. Soramadan sokmadan azbarga kiri. Kız çağırılmagan bu musafirni көргенінен "Oy bu kulaksız evinin Allah belasını bersin" dey. Хан oğlu bu sözünü manasını anlap olamay. Lakin sonra bilmekini özü üçün layıksız bir şey tanıy. O kızının yanına barıp "Baban kayda? Anan kayda? Ne pişiresin?" dep soray. Kız "Babam yer devirmege, anam birni eki etmege ketdi" dey. "Pişirgen aşım 5'i miner, 5'i enerdir." Хан oğlu bu sözlerini manasını anlap bilmek üçün çok düşünüp baksa da akıl kestire almay. Vazbardan çıkıp ketmege mecbur ola. Kete ozen yanında saban sürgen bir karçıkны rast ketire. Selamlaşalar. Хан oğlu eşitken sözlerini karçıkka ayta ve manalarını anlatıp bermesini rica etti. "Ey oğlum, böyle şeyinin manasını da anlap olamadın mı?" dep gülümsürey kart. "Kız seni sınap bakkan, seni tilsiz eşek gibi kulaklarını sallandırıp ağız açıp kalgansın. Dinle, kulaksız ev, köpeksiz ev demektir. Evde köpek olganda sen soramadan sokmadan azbarga kirmez edin. Babası yer devirmege, yani saban sürmege ketken. Anası da birini eki etmege, yani ebanaylıkka ketken. 5'i ener, 5'i miner degeni de bakla şorbası pişirem demektir. Bakla pişiyatkanda onun yarısı ener, yarısı da suf üstüne çıkar. Son nasıl? Anladın mı?" Хан oğlu şu derece addi şeylerini aslına oz akılının erişmegenine utanıp yoluna revan ola. Koz ogune kızını ketirip düşüngen sayın kızga muhabbeti arta. Хан oğlu sarayga kaytıp kelgen son vezirlerden en akıllısı dep hesaplangan birini çağıra da "Altını ne yaptın?" dep soray. Vezir хан oğlunun kız aldığında şaşıp kalgan gibi kulaklarını salandıra da "Nasıl altını? Anlap olamayım. Açık aytыңыз" dey. "Ey seni da vezirlerinin en akıllısı hesaplana" dey хан oğlu. Özü ise Rabbiге şükür menden de akılsızlar var eken dep kuvana. Son sözünü devam etip "Aydım, böyle şeyini düşünüp tapmak senin akıl işin değil. Bar da filanca yerdeki köylüden sora bil. O vezir olmasa da sana bayağı akıl öğretebilir" dey. Vezir nege oğraganını bilmey yolga çıka. Ikinci күні sabancı köylünün yanına barıp toktala. Ağız aramak maksadinen "Sen altını ne yaptın?" dep soray. Kartozunu sıkmadan cevabını takıştıra. "Altını tarttım, sözdüm, 12'ge yetiştire almadım, dağlarını buvak bastı, aşağısına duman çöktü, degirmenim de bozuldu, alım pek muşkul oldu" dey. Vezir bu sözlerinin manasını anlamak için çok düşüne, lakin akıl kestire almay ve ahır sonu köylünün özünden sora bilmege mecbur ola. "Kartım, bu sözlerin manası nedir?" dey. Kart gülümsürep "Akılsızlardan biri de ekensin kardeşim" dey. "Böyle adi şeylerini anlap olamağanın hucur bir şey. Ana ötken günde tıpkı senin gibi bir ankav kelgen edi. Ayttım, lakin anladım mı yok mu bilmeyim." Vezir söz хан oğlu hakkında ketkenini duyup yürekten kuvana. "Toxta sen oğlan, meni masxara ettin.
мен де сені дубараға оғратырым деп түшіне. Айт қартым, бір сөзіңіз үшін 5 алтындан төлерім. Истесеңіз мына пешін 5 алтын берейім дей. Қарчык өзіне ұзатылған алтын кесенini кері итеп, ақыл базарда сатылып алынған бір шейде келдір дей. Сөзіні де девам ете. Алтынның манасы 6 айдыр. Алтыны тарттым, создым, 12-ге жетістіре алмадым дегенімде, 6 ай çalıştım, 12-ге жетістіре алмадым демектір. Дағларны бувак басты дегенім, мына башымның сачлары ағарды демектір. Ашағысына туман чөкті дегенім, көзлерім арув көрмей, туманлы көре башладым демектір. Эбеде, бұндан сон менің алым мушкул олмай насыл олсын? Везір қарчықның жевапларыны ешітіп шашып қала. Сағлықлашқанда мерағыны қандырмақ мақсадынен. Қартым, яқынларда сізін көйге бір яш егит келіп кетмеді ма? Деп сорай. Саңа ошаған бір матүф келіп кеткен еді. О менің қызым Теслиенен лаф етмеге ұнтылған. Қызның айтқанларындан бір шей аңлап оламағанынан маңа келіп ақыл танышты. Везір сарайға қайтып келе. Алған жевабыны хан оғлына айта. Хан оғлы везірнің яқасыны кенеде бошамай. О қартқа бар да, шу қойның en ақыллы қызының адыны біліп кел деді. Везір қопая беріп, о қызның ады Теслиедір дей. Я бабасы кім екен? Везір хан оғлыны мысқыллап, оның бабасы сізге ақыл огреткен сабанжы көйлүдір деп жеваплана. Хан оғлы утанғандан ер ярылса, ернің астына кіріп кетмек дережесіне келе, ачулана, везірні айдап ебережек ола, ләкин насылда олса, өзіні елге ала, біраз тынчыланған сон, мен сені шу қызға құдалыққа еберем дей. Барып о қызның бабасына айт, қызыны келін етіп сарайға түшірмек істейім. Еминім, көйлі қызы бойле бір теклифке кувана разылық берір. Везір кете. Шу күні сабанжының евіне қонып, не үшін келгенін айта. Везір, анам, қартлығында хан оғлының қайнатасы олажақсың деп елеветі. Қарчық қуванмай, чырайыны сытып, түшінжелерге дала. Сон везірге айланып, қызымдан сорайық, он не десе шо olur дейді, қызыны чағырта. Қызына хан оғлының теклифіні білдіре. Везір, хан оғлы да яқынларда сіздің евіңізге келіп кеткен еді. Сені көріп делі деване олып қалды дей. Қыз бабасының алдында тіс чөкіп, бабай, чоқтан жоққа бармам, жоқтан чоққа учып барарым дейді, евден чықып кете. Везір қарчықтан, қызыңыз не айтты? Хан оғлына бармаға разылық берді ма деп сорай. Қарчық қанлата. Қызым, чоқтан жоққа бармам деді. Яғни малы чоққа, ақылы жоққа ерге чықмам деді. Жоқтан малы чоққа, ақылы жоққа ерге чықмам деді. Жоқтан чоққа учып барырым деді. Яғни малы жоққа қуванып ерге тиерім деді. Шай етіп, сабанжы қызы хан оғлының құдасыны қайтарып ебере.